Kaseng National Neotrep People, halor ka jingelam u President David Maulang, ringkat u Vice President Andreas Nonkenri, bat General Secretary Kidbor Yaipnyau, kilali jurem bat lalap bon ki kendrung kendram halor ka jing pinya ya ka Martin, bat ka jing wan bo ya ka incinerator hangti bat ka jing penken ya ka Shillong Municipal Board ya ki kendon ka Central Pollution Board. Te kani kajing wan jungo jungi hangni karkom trikam jengka Shillong Municipal Board nakaliang Kaseng National Neotrep People ngaku Presiden Pak David Maulong te habang ilaiwan bentik hangni jeka ngilalap babun bah ki an kendon ke baki kami board bat kila yatlat naka te habakum kan ke pandemik ke bamenta te ngidon kam ha bentik bahai ke kwat khia jeng kibril kam tamru bentik ru ya ke environment act hajuk apa te Henry habang iwan pek pada ngilap ba akon ikon boot kat kondon ke mention how section how 1986 section clause number 2 5 and 6 how ka state bakano ka biomedical waste ki di ban incinerate lani ya ka bakin pendon kam dak to cliff bat ka ban thang kini biomedical waste hadu ka khat as 4 degree celsius Henry lada habang ikli pada katukat ni kiba simkhia bentik kene biomedical waste kuma ong mene khandai bijim step kiwan thang Henry Henry labang iwan pek pada kibun bah kibilor ki biomedical waste ki plastik yellow plastik ke baki kibu ya ki bapon na baper ki hospital pharmacy clinic etc Henry babun ni pek baki kam inglut Henry ban pen inglut ikini gidan kam minimum kat as 4 degree celsius Henry dak thang dak diesel kanam long but kal state ka mention ha kanu ka section na kanu ka point ba pintang ya ka biomedical waste daga babun kam daga diesel ane lada pintang daga diesel ke ek banja kalong ka kata ek environment ka kata ka khia jing kibreu namar khantam lada ngi apai kane ka waste plan ka badang hang ni menta kamdan wat sanspa mitar na ki yeng kisam jing kibreu ki dongdan ki yeng kisam jing kibreu ki bapher ne ajan ki sanspa mitar ki medon ane kane ka plan kadang ya be sai kawai kalian huru makantui ka Shillong Municipal Board lada pipek benya ya ka ni doni ki jing tho ki an ki kendon ka baki diban but hambe ki klembut yin file ka ne sapok ka NGT bat kin sampai hi maki ke ai ka ba filale bakla